Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siwan leo fanya shuti ya video fanya juzi kuhusu umodo mwinyi ulone mahakama ya hatu no wandu walo domeni no wedi waize ardhi harumali bavu la bamba. Ce phénomène inu mana dénoncé harumwe video ya bira harumwe region ya hatu dokana yodi hunyeshio. C'est un phénomène ko babanga dans nord de global wandu walo domeni wahibaho wazima na wezi harumwe ze region ze ardhi kukongo jo izumazamba ya omarasa ya wandu en accord avec wandu walo justice ha faida mtutu au kaizo faida za kidhulma za kiwizi za kinaharam dokana leo mungu juda hebe place ya japo mbili ya mnike mdo juji au ya wanike mapesa wa dekrete kawe place ide namna hiyo hamwezo pia ngaboko ngyo flagrant webo place ko shimeju wangu shimejua mwana msho wangu mbamba wani mvuvoni ya rolea ikoni place hii bwa place yo hataba wa mahakama kisha tola jugement et place yo wandu wa hibe place monsieur hao wa udisiziwa no eti ngo hao abako ngo hao dokana wanikiwa permis ya construction abe wanike permis ya construction le domaine. Comment se fait-il que le dossier le mahakama ra ya suhi sa tout traité wa tola jugement wanadamu ngwarengawe ardhi wa ha nyumba watsaka wa roha jugement. Comment se fait-il que le waniko permis wa ya construction nabo ra mahakama kaja tranche arme place na bondu pengo joke place inti huwezi wanu shado kana ndizo na hamba kwa uwezo wangu na wando mahakama abudo ulo kana uwezo handanu walo armensi hatu de mahakama uwezo handanu walo armensi hatu ndo lo domaine hali ikana witi wakati kana bijus shale wizidi mai izidi mai mafikiri kabandra kazabanureda ohenda ngabjoka règlement. Le règlement d'ailleurs justice sociale. Maintenant, en fait, nos institutions nous permanent sur la société décide que rimnika ni rimlege ni zedo manazinu mwendese. C'est différent d'avoir des problèmes zatu haruma mbawa fulani na mbawa fulani. Les cas aux institutions zirende hamaka kaziti nangizo. Shazirende haza faida za ho wanduke wangu wanikwe do manazo zendese. Aboye moment wanatu ngojo juge watina intervene haruma mahakama au ndo domaine manango ilo kaina kati datistaki tsaunda hasi hena kati datistaki tsaunda haki mananga mjuka yanma fahafalu wafungiana wafanyiza nongozi après kastushanga za manalo ngono ndo na manshalo nayo longo no andu et 30 volo nyo komori même so kauli wa 5000 euros pour moi kwa jokani 5000 euros na ya obeside ya joli wa daliwa président chata ministre katuli yao ya bongo lokondo ndo shomo vulma na witi kabati film alors kabati film ya mrujana be kabana mina mshahara c'est très facile même si nguli wa 1000 euros nguli wa 2000 euros haruma ze gris za salaire aux fonctions publiques kabati ndo mkomo ru toucher 2000 euros hata même ngabina mwana ma médecin spécialiste un jour il m'a dit son salaire comme ça la babomi donc ça mshahara liwa hata kana ka interne c'est qu'on liwa 2 fois plus 3 fois plus na mshahara liwa alors mshahara 200 000 chirurgien spécialiste ya bon suhamba on a direction atitwa na rambe abango liba 2000 euros 2000 euros yo 1 million ne vilo komori za olivale ko li namba ndo la inonsi ndo hula usiku komori haruma dao kitintima 5000 abo ka udanze comptabiliser haruma mwezi na renge marge na rambe 5000 abo haruma mwezi ngo haruma 150000 ndo hula ba ka udanze orenge na wile usamoroni hawe mafrota mwele gari inonsi na rambe hena mfumo nguto 5000 ya mafura na rabe 5000 minimise aweka orenge 5000 ya mafura ama mwezi yo 20 ça veut dire bongo ama à peu près ngoma 25000 alors ama 25000 ja haya ka uranza orenge aba hezekulaji za hoana za hena mwezi na rabe ngizo autour ya 50000 abo déjà ça se passe à peu près dans le 200 et quelques mille alors non yo pour revenir dire quoi en fait yabo okanema pesa ouye hata ujushde wa nyumba au hule gari yo mahaminji itsimamiro wala mamira wala mamino wala mamitsa wala masit manaka hena mwezi nguli wa mshahara mshdo ya 200000 za mapesa abe 200000 exagere chakabati abama 200000 et quand ngala mama
abonga sama combien 200 000 haruma abonga sama 2400. Voilà, sama 2400. 2400 yo keja jo hanyumba. Abuyo de karamba amama abukuta afet mutu ya 200 000 abode exagérer. Abuyo kabati mutu dai herango. Abuyo amama hango tukana 2400 000. 2400 000. Abuyo mahaminga butukushida wa nyumba. Narambi abuyo ngojukana nyumba valeur ya nyumba ya waha ya hisa yo ketimtili ma 40 000. Avec quand on a 2 millions, 2 millions 400 000, abuyo combien d'années? Yo 20 ans. On a 18 ans, abo 10 ans on a 20 millions tout ça. Pas moins de ça, n'en parlons plus quand on a 4-4, il a 15 millions, tout ça, ainsi de suite. Et bon, on a besoin de faire des auditer, oui, on a besoin d'auditer. Car je vais à l'école, on doit se moquer mal à battre. On a travaillé comme quand je à l'école. Et on a demandé à qui kangali, on a demandé à Mumju. Et là, c'est mon métier qui va sous Julana. Donc, on a direct quand on est. Après, on a sur ce ma personne, on a la angwa. Angwa, moi, c'est 8 za place, 8 za mazul manaendelea namna hiyo. Debana unaona juge mahakama tusana magari mahu naende. Leko donzo wangali kabati juge ulo mahakama tuna uzimaluzi. Naboko jahula. Shada la wezi wa ruhula na dawini unuhamboda. Warangoze place angu jonika place wewe amnika place haibi place ya wanruhula bilinda ro amnikenzima amwani amnike sasa hazinga. Yode de anjo ilo leo komori na yo inarelewa inaila rajon. Yode woni so kabamenti atu vraiment déjà. Mana batsa mahkama kabati لازم كما القرآن عم لكم في قصص في حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لازم هاري أمري شاركي ريفاني جوجمو هرمو حياة باهويندا ودا ريمري سجى او بريزيرفو حياتي ونو لو كبا كي جوستيس واسنا جوستيس كبات في حياتي ما نون غوجو شاما زينام ماندا بولو ريفالي كورندا كردا هو ما جوستيس لو يورتو يلو دو كانا لو ngabo bada zongo zonga zirio za injustice zilio on peut ngozjua ngondo wando hamateli wanzo range défense wanie yezi shabanu président en fait Mwenyezi Mungu mu Qur'ani anambia ka hamba atu Allah wa atu rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul hamba namtoi Mwenyezi Mungu namtoi wando mtedia neno wakati mwa jamaa divergence nambeje Mungu namtoi dokana leo dhamana wa daula wadi dhamana waweza mmozuko je permanence l'autre consonde kuna watu wale mnamro mahakama rede nayo wambia hapa mimi sasa nko banu piano lazima mchange maana hena mbujura nayo dhamana ngerejo president maana ide nome ide lazima veiller yude maana ko dhamana c'est pas facile tu da mshanani dhamana nganzo mbuko ngena ze faculté pia ngena ze faculté mentale ngena faculté physique ngena ze faculté morale et tout. Madame, je donne un exemple, Omar ibn Khattab, katika udura le masio, il y a veillé ya angalie, eda huwa lofoti. Manango joka maudu ngojo sisi. Mwenyezi Mungu anambia, kwa hadithi ya Mtume anambia kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Sonti pia sio watu ndi na ina Mungu josi wa hena mna yatu. Après le justice, yo fondamental haruma madelo yanti hata modelo ya kibinadamu de justice. Mwenyezi Mungu miongoni mweza nongo yazwi hadadi Qur'an na ile Qur'an dit que justice haruma au hayat le définit sur hayat. La justice c'est fondamental, c'est basique. Haruma société au kaikai malheureusement il y a tous les justice c'est rien dire justice à géométrie variable shmanga. C'est-à-dire justice beaucoup nge leo midwar ngojo kana ujwa niko haki ya dossier fulani niko mndu fulani aje daila uyo ainsi daila midwari mndola kanda na problème. Abuyo justice beaucoup que tu existe. Na bona kati sukana justice tu existe yabo kartinansi. Mane justice ngyo bahano pi. Justice n'intervient en vie sociale. Que ça soit les problèmes il y a entre deux individus par exemple, la justice intervient. La justice intervient sur les problèmes entre circali na mananti, justice intervient entre mamilité. Partout où on a des moyens chauds, on a justice. Voilà. Après que la justice, nous rambons institution. Qui est tout zazayo avant que je parle wanantu wanange dhomana ha de nombo justice sociale. Donc kana longo jona mundu da hibe ya uhibi umue manango bakati mshtaka na fungu. Haulo mathala mtu abazi incidence akaujira mwere jo baba uzembeza kauhibu. Kuchaona hata serikali ya justice shaya fait un geste shaharia. Après quand je demande yero liro nyo hindi harume daula nyinyi. Daula tu nyuna roli ke santa roli. Maana daula muhimu daula do proteger wananchi. Wanaona tu dofanya daula. Maana daula wanu wengi wakubaliana wanikavoma wandu dukana leo nsiatu ngarejo ndo wakaya ze ufaume za kiregio waja moment wandu waja fanya daula
à partir de la colonisation déjà fait daoula après daoula il nous il représente et on a pia des régions et bavu tout ça c'est de suite et quel daoula il déjà fait une région il fait une wando il fait une partie il fait une job après qu'est-ce daoula wakati huo hawipo evaluer na bwana wakati hapo evaluer ruhusa daula abonga damu msajaja na boda boda falikio ndao izungana kanza na beleo o sio kamle haku mjokaza wa salamu alaikum na uonesa ukana ngarpara wa nyondo mlo mahakama bangar juna nao leo ni mwe da bahamna no nyongo juna mange mungu kumuruni na simtiti na mwenzi ya shwa ne le fijo na indini leo alikuwa mndu au bahati hano bamba hano anko hano ngujuna mabala mungu jumwenza kumma na msibo nsi ba déjà rangu ekomori déjà c'est rien soit baka c'est une ville dans les autres pays sona mabala mdungena bala kabati mdungena amdule hano mamna ministry bala ngujuna mabala banze hata bai kwa mnunge pesa ko mori rangu nso abini kabla kane jeshi rangu limbali no jikore kama jeshi ko jeshi lore au mtu wa urende komori alors ça voilà des folies les manas folies zos jao yo complexe je parle en roulé ou ouais complexe d'infériorité alors maintenant c'est surtout ils ont des complexes d'infériorité alors kabala mnduha zala tujua ces processus ya uhua tujua zomba confronter tout ça après on doit développer sorte de complexe pour katika mbani ko dhoma na mwanzo jeunesse vano hende bomze so bonsi bomze ukiansi ba kabati ndo za changer bana kanga au ministre kanga au president kanga udawa we kutsabu kuna ukakaja na ukabdala kalongo tuka athumanya ukiabudu no ukabdala toujours si les futurs ya shwashu zona kanza no seba no ripare wando he mahakama warangezo mana zao ya saa tena ronse ukana nyondo mlo mahakama mwonaoza bizijito mtu denonce ngani miongoni mwao maudu ndo zikana hajaka na indini justificatif ka banu jao minjanji anja no hino wakati Mwenyezi Mungu abehao baya yobisha wangu pia asabu hindi dukana dika wanu ngwadeza ngaba qaumu ya domba qaumu salih ndo qaumu Ad wa Thamud Mwenyezi Mungu ana maswati al-Furqan harunisa wa Ad wa Thamud wa ashabu ar-ras harunisa example hawangamiza zabari hindi hangamiza qaumu salih maana hindi ni qaumu nabo qaumu tena inoboko ya ngajomba di doa na wa Yaqub dukana wakaona ndo ngombi udaza na Mwenyezi Mungu kanza sana weso mandem kana ujaona ndo ngombi ya daze ekali balija lutwa mia rowe marowa abone kanga we jeshi kanga we mahakama kanga we mndumo domaine gono bizojiri kuti pro dénoncer yabo abungu uzungi manale o mana zembi zinzi triomphe ou d'abo watondo zamba voilà d'abo watondo zamba shekanga bunro zamba yabo josia un moment zona kanza na bevanu lewa mtukaza wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh